Bona tete na bona yeye ndedi ndolo na musango babe dongolasu o dinala tete muna na mudi musangi. Amen. Nonyola joela sulabun bawenge di malandi langa o kalata bebotedi bepasi belonde beba mwemba mwaba na minei nde na di malangamo mwenge mwego jonde yemba mulema mwende mun mwenge mwa makome sese na bolenje o sesa sangu na bolenje o sesa sangu eweke di kamba sesa mweke di tombolo etiti de na ben sowe ulonge ya mweke di etum na beno we ilongia mweke di elonginde ye lamdungo obole ya mwekedi. Etete dongo di wodi obole alawa. Nde dongo di pepe obitanele na wa eselena e alango enimele biso. Tanga di wodi pepe obebetemedi odnala Yesu Kristo. Amen. Bebotedi bepasi beba miemba mwaba na mine yote netila bena. Onyolani ka moto amende di asango na nyango atingame na munjao ndeba mende ndebe eyobu ewo. Amen. Bona tete na bona yeye. Bende biala ba betain sidi nga moto nubusi na tete na yeye amende dia babo ala donga mene nu pepe ndebana nunu pepe babe lambodiwo bukane ni mo numuna atano lambodiwo na sango na nyango babe lambodiwo bukane ni mo numuna atano lambodiwo na nyango ke emo odibum odin be la lambodiwo e ala ekwadina ba mendende utata o timba eyobo ewo. Na monge biana di ba lende lambo lipeti dima lele bisone ni batu ba binano batimba lambo diwo. Yadi momene lende eyemblan indene onyolanika. Nde wa yende mbada eyobo. Tete o malema o alangisa ne jalata ne lasu na mo tongwa na ye ne dinge ya diba. Kalata sunya mienge mabona mienge e mabonde nika. Paolo pe amakwala nika ponda matutele no mumi na atonde munja muto pena a bole mumao edube tosona sipse momene wasao. De jalata ne lasu na loba. Dima peta nende din ebanja mo di momboya mambo mamudi tobo. Nde di langisa ne temona tena osu keni kanya plande kwala na jalata ne lam na loba dima bolana osasao di timbende mudimo. Kapo kanje Paolo achimino kwala na seto pemonde olunge. Nde Kristo nde elunge tetena au toso odine tongo kwala na mudi mumabola mbong o mudimu amna nende muna loba. Bona tete na bona yeye. Jalata ne lasu na loba. Lende lambo le mwenya. Lambo lentike. Buka mambo mese. Ebanja monde di makoise. Ebeida suya Kriste.
tete momene ongwane biso na mumulatako na loba mube biso nyongi buka mambo mese o dinala tete muna na mudi musangi. Amen. Wande nama bolano masoma awa Yehova muwekeli onyola yene yala weno ojabe ya biso masosmende owa na beledi bao bebe biso munienge be yuwele pe bedangwe di basu o dinala Yesu Kristo. Ya ate wongwa ne bisona di benge be di bate na owa na masosme wanyola babu wedi na masosme wa asango onyola bato babeboa masosme wa onyola be ape na bachaka be sabele bamayanga be dabe na be ben mija masosme owa onyola mikusa na bana banyue na masosme wa tete onyola mamboa masu mena maben pasa jalatane ndibe pende njomna pasa jalatane na wa mulemlempe onyola mwemba mongo kewo kwa dinde na weni baba to bala lobeno na longo wawe na babo ne tumte jako teneti no na longo keto juki ya longo diti na diwele bembale asango abe abiso jalatane na wa nadi wele bela mbodiwo o dina longo obindia na obindia. Amen.